Goko ne kwa Kikuyu podcast. Now, muthenya wa ira Fred Matiang'i akiaria hena kaundu araugire na kaundu kau niko ndenda turore, ladies and gentlemen. Araugire atiriri ati hingo ino atongoria aya a United Opposition mekunyitana ni megwetha muthenya magathie ngurario. Ndiamanya uria aramanisha gakiuga uguo. Na tingo magathie ngurario, arauga kwina muthuri umwe agathie kumariria mari othe. Okay? Kana mutumia, augite muthuri no acoka arauga kana mutumia. Matiang'i arauga gatia in short. Na kamera na giko kumera uhoro uria kana uria Matiang'i aragira kumanisha hena mbica ino ikoretwo igitrend muno ya Matiang'i na Kalonzo. Mona mbica ino ndamwika iguru wa screen. Ni ndenda njuke twarie uhoro wa mbica ino, tondu mbica ino ni iraria muno. Mbica ino hena uria yani it has 1,000 words. Niguka tumichambue. Now guys, Matiang'i akiuga hena muthuri umwe meta United Opposition magathi gucemania nake amaririe. In short, and from my point of view, Matiang'i arauga atiriri ati ne ukinya hingo na ni magathi gucemania nao na Uhuru Muigai wa Kenyatta. And guys, Uhuru is very important thini wa United Opposition. Na nikio urona thaa ici mundu gwitwo Gachagua na Matiang'i me hamwe. Guciria muonete mwaka uyu Gachagua na Matiang'i mbere-ini tarastia ni kuonekana gata kwina uhasama hanini, no uhasama ucio ni ta ukite ugathira. Because even Gachagua knows uge wa Uhuru thini wa United Opposition it will be very important. Na adui ni mmoja, adui ni must go. So I think from my point of view, mundu gwitwo Matiang'i agire gutwira atiriri ni magacemania na Uhuru, na Uhuru ni akamariria na oroho from that geikaro. I'm sure Uhuru anaonekana hau ako akiena mwerekero wake kuri a Kenya kuri magaikia kure ciao. Eno video ya Matiang'i akiaria. We know what needs to be done and we understand what needs to be done. Na tuko tayari, tuamini, tunaongea sisi pole pole, tutafika mahali. Wachaweta tatuzungumzia. Nilisema the other day kwamba unajua hii United Opposition ni kama boma. Iko nyumba hapa, iko nyumba hapa, iko nyumba hapa. Iko siku tutapanga vile tutaenda ngurario. Na yule mzee ambaye haya mama ambaye atatuzungumzia tukifika hapo. Na tutamtaja wakati huo. Na tutafanya ngurario mzuri sana na tutakuwa mbele. Finally, very finally. Nataka kuambia guys, that one man kana mzee Matiang'i arauga akamariria, from my point of view, is none other than Uhuru. Tondu Uhuru ni an experience na Uhuru ni ndirona akamabanga kamera we ni undu wa no. In fact, magithi ku discuss makarugamia uta president, uta deputy president na uria magabanga thirikari yo yothe. I think Uhuru will play a big part. Na ikio Matiang'i arauga magathi kwaririo na mzee mmoja ama mama mmoja, but from my point, huyo mzee kuna uwezekano mkubwa ni Uhunye ni kamwana. Anyway, let's wait and see. Now guys, kwina mbica ino ikoretwo igitrend na njira nene muno. Mbica ino Matiang'i marahurirwo na Kalonzo muthenya wa ira, na andu ni makoretwo makiaria uhoro wa mbica ino na njira nene muno. Remember, thini wa United Opposition andu amonekana mena hinya mwingi muno na makoretwo makigwetwo muno haria. Gachagua ni namba imwe, ni agwetagwo na njira nene muno thini wa United Opposition. Number 2 kwina Kalonzo Musyoka. Number 3 kwina Fred Matiang'i. Remember, Ruto ni wetiriri as we speak. Ruto ni oi as we speak. Ruto ni oi ona Gachagua agia murwo arugame thini wa president kana atuike president wa Kenya, kwina uhoteki munene muno. Rigathi wa Gachagua agia murwo United Opposition arugame ta president, kwina uhoteki munene muno. Gachagua no one kura nyingi muno.
Mwana gatange na kura no as we speak andu mathiite mambite kuyukia Rigathi wa Gachagua tondu maundu maria Gachagua aragia ni maundu moka makomera no Gachagua ena case so kwina uhoteku munene muno mundu gwetwo Kinara no aingira magoti-ini igetha igoti riuge Gachagua impeachwo uria gubatie igetha ndakahold in office igoti ringikana tu uguo kwina kadi ino imwe na mbica ino nikio ira trend igoti ringikauga Gachagua ndakanaingire kana ndakana hold in office kwina uhoteku munene muno kadi iria igako hau igathakwo ni ya Matiang'i na Kalonzo Musyoka. Maybe Kalonzo ta president, Matiang'i ta deputy president. Kungikana thio magoti-ini. Na kadi ino igikana ko iho. Kadi ino ya andu eri. It's a lethal card. Ona Ruto mwenyewe, I know he is fearing it. Ndagira kuigwa ati Kalonzo na Matiang'i ni umwe gako president no ge deputy president. Because that card a Kenya othe magokira guthiko gwikira Kalonzo na Matiang'i. I tell you for free. Let's be honest. Uria kuri na uria maundu mari na uria politics shiri. Kalonzo an experience, Matiang'i nake ni performer tona agi perform. In case Rigathi wa Gachagua igoti ni amuhingiria ndakanarugame in office. These two people ni makarugamia ikarugamio, and this card will be very lethal. Nituge atiriri mundu gwetwo Ruto ningia magoti-ini mere igoti atiriri acha nituge atiriri mundu gwetwo Gachagua ndaimpeachwo uria gubatie ni abatie gukorwo no hold in office na uguo niyo kadi iria nene muno Ruto marageria gubanga. What will happen? Definitely from my point of view, mundu gwetwo Kalonzo ni ndona akarugamio ta president because of experience yake na ikuhuthiire deputy wake no ekiro erigichi na mundu gwetwo Matiang'i atuo prime cabinet kana ko prime cabinet secretary uria rugamagira ma minister othe. Then that card is very lethal tondu andu acio othe meharia na Matiang'i agihogete kiigwa prime cabinet ati ni arugamira ma cabinet acio angi othe. We know what he did, and of course twagira githurano kiu ni kuthiire kana thoko kana kona referendum magerie gwika uria maundu macio, but I'm not sure about it. But tutingina miaka 10 gutena referendum bũrũri wa Kenya, tutingithi miaka 15 kuma 27 ati miaka 15 gutena referendum. I'm sure no gina wakona referendum ingikore kwina president ingikona deputy magerie kuthia maundu macio uria BBI egeretie guka 1 man 1 shillings maundu macio mothe. But any card a unit opposition maga produce, it's a lethal card. Either Kalonzo Matiang'i, iyo card ni noma. Either Kalonzo Rigathi wa Gachagua then Matiang'i awe prime minister, itene iyo card ni noma sana. So Ruto dena munyaka. So that's how things are. Kwenye wa podcast mwani manyu maiko inywe mwana. Thank you, God bless you guys. It is what it is. Kwani iko nini? Thank you.